unakanda pamoja na unga ya chapati. Okay. Really. Yes. Thank you. Saitana mwedu kesena ndataka miongo etatu nemwe asunema mausio amwe twiso weta mausio aonde umonde lakini nundu ntikwithi wateikwata ayania o mabinda meke badukanyo tukere atwende na ukwelesya ni maundu angi meba nikwate ni wewa ikwasi kando na kuyibanda yako yaba umusi kwaku kando na kuyibanda ya kutumia ba umusi kwaku na onye bandete kwasi ya kuthosya ukatwika mukulima we kwasi no na wamina kuyibanda ba umundani kwaku depending on ubandite ya nata na utonyo yethesya sokone ukethia wakwa watethe kama malaeli ba umusi kwaku na makwasi mako ya na baya sokone na bone we kwati ya mbesa ni gukitumi ni kwiye moloto ba wa ishirika ye ya Concern Worldwide ni mboni na mbesa makwasini kindu cha mbene wabuna ba umusi kwenyu ni mwabuna na mwabuna nesa ni kwetha na kuya na sindu sionde ila si kwendeka na nutrients sionde na potassium na calcium na sindu isu sionde ba une wambobu na mboni ne yali kila bau na sio mbesa makwasini ba une balikila ila wadho chao ila wadho mbesa isu kwa ala andu babi ya sala labda we on hoteli waku na wewe kana kwa seyo na noi tumeke kuwa mandasi noi tumeke kuwa chapati basa kwethi ya customers maku pia wa manenga chao wa manenga okindu kisio na inde tuitha otwende na kumana muno yuluwa ikwasi no nikana wise kwethi ya ila mwithukise twende na kukuimiza kana twende na ukuthingilela na kuthingisya kubanda ikwasi no ekwasino ya ekwitwa orange fresh sweet potato OFSP ni wamanani kituku ya ubande kwasino na kindu kila kingine kwatia niwewe kana yene kwasi yete ya kukwatangwa ni mauwau ovyo malama ingi kila kitula siya aimi maitu ila mabanda